ikipe y'igihugu kugeza ubu. Murakoze, ngira ngo ubona yuko imyitozo ya nyuma twayiragije. Abakinnyi ngira ngo harimo abakinnyi nka babiri bagizemo utubazo, akaba abandi bose bameze neza. Gilbert ngira ngo yagizemo akabazo, we ntawe urimo, akaba abandi bose bameze neza. Imyitozo twayikoze neza, twahageze neza. Urabona yuko abakinnyi bariteguye, bazi inshingano zibari imbere, bazi n'agaciro k'iki gikombe. Ndakeka ko ari ibintu byiza, ukuntu twakwitwara neza imbere ya South Sudan. Umunyarwanda arashaka kumenya n'iki tugiye gushaka muri uyu mukino wa South Sudan, hano muri South Sudan. Navuga yuko navuga honneur y'u Rwanda aho tumaze kugera. Ngira ngo muri football tumaze iminsi turimo kwitwara neza, ngira ngo kubura muri iki gikombe cyaba ari ikimwaro kuri twebwe. So tuzi agaciro k'iki gikombe, n'abakinnyi barabizi, bazi ko iki gikombe cyashiriyeho nyine abakinnyi b'abaroko, kandi tumaze iminsi ubona ko turimo kwitwara neza. So ubu turiteguye, twizeye ko twagira performance nziza. Turifuza gukina nka finale tuyikinira ahangaha, nta mpamvu zo kwishyira kuri pressure. Niyo message. Turagerageza turebe ukuntu tubona amanota hano, tubone resulta nziza hano. Nyuma kocangira ngo urano gakipe ya Sudan muzamuhanganye ku munsi w'ejo, ni ikipe mwamaze kubigira amakuru muyimenyaho, ni ikipe ikomeye hehe, ni ikipe approche zaba ari iyihe n'umukina nayo bijyanye n'amakuru mubifiteho? Nabonye umuvandimwe koca Kasa, ese mwaba mwaganiriye nk'umuntu uba ahangaha mu buryo muganira biri tekinike bishobora kuzagufasha kubona resultat positif? Yego, ngira ngo umupira w'iki gihe ni information. Iyo ufite information ziragufasha kugira ngo utegure opponent. Twaraganiriye Kasa, hari amakuru twakuye kuri internet, hari umukozi dukorana ushinzwe ibintu bya football analyst, hari amakuru menshi dufite. Ni ikipe nziza, ariko ni ikipe bishoboka nyine ko twakwitwara neza, bisaba effort nini cyane. Ni ikipe ubona yuko ifite confiance, ngira ngo bamaze gutsinda match zigeze muri 3 kuri iki kibuga. Ubona ko nabo confiance iri hejuru, ariko ndakeka yuko natwe tumeze neza, tumaze iminsi twitwara neza. Kandi urabona ko ari niveau yazamutse mu bakinnyi, icyizere kirahari. Barabyumva nyine ko areba ukuntu twakwitwara neza, tugaha ibyishimo abanyarwanda. Ngira ngo twabuze AFCON, so iki ni igikombe gisa nka dusigaranye, dushobora kwitwara neza tugashimisha abanyarwanda, tukikarita tukajya muri CHAN. Approche ugiye kujyana mu kibuga ni iki? Approche nyine ni ukubona amanota 3 mu mikinire, ni ukureba ukuntu twataka, tukareba ukuntu tubona amanota ahangaha.